Ino ang kutumin natin sa inong Vulavula ya kumembiri ako amkela ming sarome korong ang salas teacher shurko kan shekara skora namutla imsumuno ko sukra makumembiri kaye kuri imsumuno ko etsela wangwete ya sunguti ikamgana lona FM ko amkela no ko Afrika Vulavula umeler so enchindani Eric Mabasa minani kalanga pet matebule mwana smart wa jimo chango mashingirtan wa chechara makuna lwandanda ziktisala no ko Afrika Vulavula kusuka Studio 1 agyani hila kutisala ko no ko walo hila bakutwa ko namutla lo kurumsumuno kutetan misalenjani ko hela ka viki ma ayatele swinene ku hela loko ka viki swin'wana swa swona leswi swi nga va mahungwini swinene i timhaka letiya ta xiboho lexiya xa khoto ya matiko ya misava lexi nga hetelela xi teka xiboho xa leswaku sweswiwani ku ta fanele ku languteleriwa swin'wana swa swipimelo eka nyimpi leyi nga le ku yeni mahlweni kusuka le a Israel eka timhaka letiya ta ku tshukisana mahlo kumbe nyimpi leyi nga le ku yeni mahlweni leyi masocha ya Israel yi nga le ku hlaseleni miako na vaaki ve le Palestina ndlela yole se xiboho xi tekiwile hi lava ku ta twa hi vativa nawu ku swi vula yini hi tlhela hi lava ku twa na hi timhaka ta hi tlhelo ra tipolitiki ku na nxungeto lowu nga koho leswaku ongeti ku nga hetelela Afrika-Dzonga ri langutana na swikhiri kusuka ka matiko ya misava ngopfungopfu lawa ya nga le ku seketelaneni na pfhumba leri ra ku va Israel yi endla leswi yi nga le ku swi endleni hi ndlela yoyole se i swin'wana ta timhaka leti hi nga ta ti languta mingisero mganano FM kana kona ku Afrika wa Vulavula namuntlha kasi yin'wana mhaka leyi nga koho mingiseri i timhaka ta mintlhontlho leyi fambelanaka na ku amukeriwa ka vadyondzi etiyunivhesiti swi tikomba ka ha ri na ntlhontlho wukulu lowu nga koho eka timhaka ta ku amukeriwa ka vadyondzi vo valawo etiyunivhesiti hikokwalaho ka ku kayivela ka swivandla swa kenela leswi swi pfumelelaka ku vadyondzi ku va vo va hetelelaka va tikuma va kha va dyondza hi ndlela yaleyo handle ka sweswo mingisero mganano FM ka ha ri na mintlhontlho nakambe leyi fambelanaka na timhaka ta vukorhokeri bya ku tleketla vadyondzi eka xin'wana swa swifundza ngopfungopfu ka xifundza xa Eastern Cape laha ku vulavuriwaka hi timhaka ta leswaku ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku ka ha ri na vadyondzi lava va ha fambaka kolomuya ka 12 wa tikhilomitara hi siku ku ya exikolweni leswi ku nga khale swi nga fika amakumu nyimpi ya khale ka nyimpi ya xandla xa president na vateki va mahungu ngopfungopfu hi tlhelo ra mahungu lama va va tsalaka ya tikomba yi ri kule na ku fika amakumu ta tsundzuka ku va haya mahlweni va tsala mahungu va News 24 va ha vika leswaku kumbexani leswi va Afrika va NEC ya ANC va nga eka ntirho wa nhlengeletano ku hela loko ka vhiki kumbexani va ta fika ka xiyimo xo lexiya xa ku kumbexani va vulavula na hi timhaka ta ku kumbe ku langutiwa hi vuntshwa timhaka ta vuxaka na maxaka ya xandla xa president ngopfungopfu loko hehliwa leswaku ongeti lava va kha va tshama kona ka vanhu lava va vuyeriwaka loko swi ta ka timhaka ta tithendara ta mfumo wa Afrika-Dzonga swin'wana swa leswi nga mahungwini mingisero mganano FM leswi hi nga na ku pfumela ku ri na wehe kwalaho u nga lava ku hoxa xandla eka swona hi ndlela yoyeleyo kasi xandla xa matsalani wo sungula wa African National Congress manana Nomvula Mkonyana va vula switano va ri swi nga endleka ku va na ku getsela ka meno hi tlhelo ra ku tikeriwa ka maAfrika-Dzonga hi ku ya hi vo veteri Afrika-Dzonga South Africans should tighten their belts because the struggle continues hi ndlela leyo se hikokwalaho ka timhaka totoleto leti hi vulavulaka hi toho ta leswaku ku hetelela ku tekiwa xiboho xa ku va ku langutiwa ku ongeti xiboho lexiya xi nga tekiwa hi khoto ya matiko ya misava xi nga hetelela xi va na nxungeto ka timhaka ta ntshamiseko wa swilo swo tala Afrika-Dzonga ngopfungopfu loko vanhu va matiko lama yan'wani ya misava ya tshika va va na ku lava ku tlhontlha kumbe ku tirhisa swin'wana sweswi swa swikhiri hi ndlela yoleyo hi teto timhaka mingisero me wena u ri yini le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za Afrika Munghana i Twitter handle sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga ti kandziyisaka ka 0657443911 loko ti kandziyisa na to hi ta ku tlangela tona hi twa hi ndlela leyi swi famba njhani a tiyunivhesiti makha ma humelela makha ma amukeriwa va kha va amukeriwa vadyondzike loko va nga ri ku amukeriweni ku nga va ku ri mintlhontlho yihi leyi va nge le ku hlangane na yona vadyondzi vo valavo loko swi ta ka timhaka ta ku amukeriwa ka vona hi ndlela yaleyo 0860002543 nongona ku Afrika wa Vulavula ka Munghana Lona na FM makomba ndlela a hi ko tumingisero me ku n'wangulo wa wena wu ri yini kwalaho nga va ku u kha u yingisela xitichi lexi u ri koho hi ndlela yaleyo 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 74439
911 kumbe ke u endla sweswo swa ku tirhisa handle yaliya ya X ku nga at Africa Mongana i handle yaleyo hi makumu hi hetelela hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini ka timhaka toleto u nga va ka u ri na tona hi ndlela yaleyo a hi ku tumingisela mena 0860 002 hi ndlela leyo ta va hi kha hi kota ku twa ku swi fambisa ku yini mitlangu ya Confederations of African Football leyi nge le ku yeni mahlweni le a Cote d'Ivoire hayi ya na yi le ku tikiseni i wun'wana ya mahungu lama van'wani va vulavulaka hi wo swinene ngopfu loko hi languta ka matlangelo ya swipano hi ku hambanahambana na mintlhontlho leyi swipano swoswoleswo swi nge le ku fambeni hi yona a wu heli ntlangu ku ri ha red card i ntshikelelo wun'wana lowu na wu nga kona hi ndlela leyo xana timhaka yi tingani ki ku ya emahlweni va ri va mkhonto wesizwe va langutela kolomiya ka mkhonto wesizwe party va langutela ku loko ku vuya nhlawulweni va ta va kume nharhu xa mbirhi xa nharhu wa tivote va ta kuma switulu swoswoleswo swa mbirhi xa nharhu 2/3 ya katika n'wina mi ri yini ke 0860 002 hi ndlela leyo a hi mi tweneni ku mi angula mokwini inhlekani 0860 002 a hi langutela na ku bula na va university ya Venda na vo van'wani va lava hi nga lava langutela ku hi ta fana hi bula na vona hi ta twa ku xiyimo xi njhani kambe ku na muyingiseri loyi inhlekani boto mina hi pfukeni n'wina mi njhani Robert Singwanda ka Savlan. Zinjiva. Ya, ni vona na ku leya university bupese mfumo loko nghena u mistake nyana swa a fana ngetere university because vanhu vo tala mpela vele ku tsikini le ku swi voneni la Pitori la yo a ku na va ha ri na a va swikolo swi komba switele se ni vona nga ku a va fana va ngetere university loko va nghena nga ku mistake leyi va nga yi endla because loko vona va ta ku fana na Rustenburg actually vandla yin'wana university na hala Bush na ku pusa swikolonyana leswi a khale leswi nga pfariwa swikolichi leta ta titixara letiya swi cinciwa swi ndla ya swikolo yana ku hala giyana tisokolo university a swi bohi ku vanhu va ta tala la Pitori va yi vona sweswo mi swi vulaka swi endliwile va ngetelini ku na university ya Sol Plaatje a Kimberley ku na university ya le Mpumalanga na yo yi koho se swi vula ku va ngeterile university mara swi tikomba ti nga ri enough because vana va pase ngopfu loko mo languta leswi sweswi vana va pasa ngopfu a swa ha fani na khale sweswi ku na vana va pasa ngopfu ene swikolo a va neli obviously loko mi ya hi ku hala Tshitshi ku tele University of Pretoria na koho ku kumeka ku tele se swi endla ku vana va khoma ku tika na metro ya swi vanga ku nqinga kha minkarhi liya ka ha nghena n'wina ya mo tikhetela hayi ntiyiso ni mi twini boto ameni khese swinene 0860 002 i mintlhontlho leyi nga koho loko swi ta ka timhaka ta swivandla swa lexi xi nge le ku vaveni ku tlula na mpimo i ku kun'wana na kun'wana la vana va fanele va ya dyondza kona ku ve ri ku xavisiwa swivandla un'wana kha ni byela na ku ni ya na ya lavisisa hambi ku ri giyani hayi ku na swihehlo swa ku vatirhi va kolomiya na vo va le ku loko ya ka grade 8 i fanele hi humesa xa n'wanchumu a hi tweni rin'wana miyingiseri loyi nhlekani Esekani mathi mi pfukeli mathi wa mina pfukeli mjani valungu pfukeli alla ku nghena ka liya ya ku loko mfumo wa hina u ya le Israel le u ya lamla u ya lamla nyimpi ya lava Israel na Palestine yeah loko mi vulavula unless loko ni lo muhupanyana mi ku kuna matiko lama wa nga ku mangele ku endleni ka ti-sanction hikuva tiko ra hina ri kumeki ri tinghenisa ka nyimpi ya vayisa lava vambirhi lavaya koho va swibumabumelo va le ku bumabumeleni ku a swi ta va swi ri kahle sweswi ni vulavulaku ku na xihahampfhuka lexi xi suka Israel xi ta a Johannesburg a xa ha ti ku sukusela vhiki leri nga hela mativa muhachi hi ku twisisa ka mina i ku ti lave ku ya munhu a ti lavela ri timitsi ti ta hi luma ku a swi nga ha ri necessary hi ndlela leyi South Africa a hi tiko ri roxe leri ri nge le ku voneni leswi nge le ku humeleleni a Israel na Palestina tiko ra hina ra ha ri ra ha ri na ti-challenges to tala ngopfu leti a fanele hi langutana na tona
ka ku huma muyingiseri un'wana kha vulavula hi swilo swa ku pasa ka vana ku vana ku na tiyunivhesiti to tala ngopfu ma vona hina as South African lomu languta ti-challenges ti tele vugevenga byi le henhla ngopfu lomu languta vanhu lava dlayiwaka Israel na lava va dlayiwaka hala South Africa mi nga pfumela ku ri no ingaku nyimpi leyi le South Africa a yi le Israel hi mhaka ya ku ri i swilo leswi va fanele hi langutana na swona hi vona ku hi swi sivela njhani crime ku ri vanhu va kuma mitirho swi endlisiwa ku yini. Ni komeleni valungu ko loviya ku nghenelela swin'wana mani swi a ni loko munhu a ri kulenyana swin'wana a nga swi voni kambe ka mhaka leyi mi vulavula hi yona valungu ya ku kumbexana Afrika-Dzonga yi fanele yi tshika leswi swa ku nghenelela timhaka ta Israel ku nga hetelela ku va ku tlhontlha timipfi xiphiqo i ku veri na hina hi lava va nga hanya khale a hi ri ka xiyimo xo fana xexi va Palestina va nga langutana na xona hi nkarhi wa xihlawuhlawu hina hi swi tivi se ve nge ri apartheid yi tiveka kahle a Afrika-Dzonga swi nga leswi va tiyisisa na ku languta timhaka ta ku langutiwa ngopfu ka ku hetelela ku langutiwa ku hi nga ya pfuna yan'wana matiko hi ku xiyimo lexiwani hi nga ka xona hi lexi va hetelela ku va xi tivaka ma Afrika-Dzonga hi yo mhaka va hetelela va nghenelela ivi ku endliwa sweswi ku hetelela ku endliwa swona. Ni pfumelelana na n'wina muhachi loko ku nghenelela ka vona a fanele va sunguli va swi stada ku ri a swi nga ha yi lumisi hi timipfi na because hina hi hlangane na swo vava andhaku mara swi himbile wa hi fanele ha tshama hi khomelele swilo leswi hi nga hindza ka swona a hi tiku ri roxe Afrika-Dzonga ri nga hlangana na swo vava swi khe swi hindza for example Zimbabwe na yona hlangane na swona wa hi nga yi voni rhwala cabinet ya yona ya leyi ku hi ya lamula Israel na Palestine va langutana na swa tiko ra vona loko ku ri ku hlupheka va ti byela ku vusiwana lebyi nga na byona hi byi fananisa na khamba ra xibodze leri ngo famba hi rhwele a swi vi swa hina hi ri hexe hi languta kunene lava swi nge le ku endlekeni se hina loko hi endla ku ri no yo tlhariha ngopfu nkarhi wun'wani ku tlhariha ngopfu u ti vangela ti-problem ku fana na sweswi ni nga twa mi vula ku ri nga ku na ku vulavulanyana ku nga va na ti-sanction ka ha ri maviriviri as hi swona laha ku nga na musi na ndilu u kona so mi nga kuma ku ri hakunenenene maviriviri lava ma nga ma ri tisa and lava faneleke va hlangana na ku hlupheka swinene hi hina hi nga ka underground movement vona va nge hlupheki hi ku hi vo varhangeli va tshama na ti-econo ti va bela kahle loko va lava swakudya va ta swi kuma va endla yini mara lava va nga ta hlupheka because mi ta kuma ku tifeme tala ta pfala tinyele ku pfala ti famba hi mhaka ti-sanction hi kumeka ku hlupheka hina hi nga laha underground vona va nga va tlhontlha swona a va nge hlupheki hi nchumu so ako vonelo ra mina muhachi ku vonelo ra muhachi ra muyingiseri ra muyingiseri vula ka n'wina ni mi tweli valongo i khenseli swinene nkarhi wa n'wina 0860002543 eSouth Africa both peta ku famba nchumu hala ka diesel nakona hala ka vana swo famba xikolweni ka tiyunivhesiti a ku na ti-space Banana Republic yi sungurile khalanga Walter kwala aka Ndambi u tirhisena mathebula dp@sabc.co.za un'wana loyi i ni rhumela hungu i ri khalanga hi wa vuntlhanu a ni ri dorobeni mativa ku ta va hisa van'wani va fika va tlimba papa van'wani va tekela xipaci na swilo hinkwaswo ene a va tsutsumi doroba ri hlayisekanga i xa humba xivulana a ni tivi ku vula doroba ra le kwihi kumbe xa ni ta tlha ni tsalela ni byela kambe ku na miyingiseri loyi i nhlekani minjhani Butford hi pfukile hi ngo vo hi pfukile mani mina a ni kombela ku nghena nyana ka le ta NK party mani timhaka ta NK party Butford liyani i mhangu ku ti lavela party leyiwani ya ANC yi lo swi endla swilo leswa mina ni membara ya NK
in short lo la ka mbyela ya hin'we mi nge mi lava ku kuma mbirhi xa nharhu hina hi vula ku tani okay mango ku ti lavela hi ndlela yihi mango ku ti lavela swiendle swo bootpad loko mo cheka kahle immediately comrade Cyril or president Cyril Ramaphosa loko a ta va a va president ya South Africa leswi a nga swi endla ku disband swa ku tala ngopfu u sungule hina va MKI disband ane hi vutisa ku ri ku humelela yini ku ri ku lava ku n'wi vona ku vulavuriwa na yena switsandza ane a disbanda MK va ri mhaka ku ri nkama loya loko Zuma famba a thela tikhoto ta yena njhani njhani hi famba hi mbale ti-uniform teto ende lowu mi ta cheka kusukela ka president Mandela na le ka Thabo Mbeki a va zangi va hi pfuna nchumu hala ka ti-military veterans Zuma u te loko a fika yena a ta endla ku va na department ya ti-military veterans ku ri ku ta va na laha hi nga ta ya kona hi kuma ti-welfare ta hina okay it's fine u disbandile hi loko a nghena loko a ku heta tani hi 2022 loko hi famba ya Eastern Cape le ka conference liya ya MK mate bootpad hi suke lani la Pulukwani la vanhu ve le Giyani le Zalini kuni kwa ni va nhlamusele yale Limpopo hi famba 2 days hi ya Eastern Cape bus loko hi fika leni hi endle swa hina hinkwaswo ku hi lava ku chuza ku ri i mani a lava ku leader MK loko Cyril Ramaphosa a fika lexi nga fika hi byela xona fika a kambe a hlamusela ku no n'wina va MK chuzani mi ku mi lava ku rhangela hi mani mi lava mani a va chairperson ya n'wina mani a va ri yini na yini mara mi tisa mavito la ka mina ni nga ta fika ni endla yini hi mina ni nga ta fika ni hlamusela ni chuza ku i mani a faneleke u mi rhangela a mi fanekele mi ti chuzela u yo ve na problem kona kwala se hi hleketa hi languta ku vanhu va xikomu ku humelela yini kahle kahle conference ya MK ku sungula rini va ku hina hi fanekele hi appointa vanhu or hi chuza vanhu yena ta hi byela ku ri mani a hi rhangelaka ma swi vona swi vhela swi hi hlanganisa tinhloko Limpopo yi vhela yi hambana Gauteng yi vhela yi suka and then KZN kuma so leni a ho dlina se manje ti fambela lwandle ho yimela ku ri after 3 days 4 days hi vuyela ndzhaku volo kusungula ene ku na ndlela yin'wanyana a hi fambi hina ka ANC bootpad mina ni nge ku vulavula into swin'wana we're not going anywhere mara we're not going to vote for ANC the only solution ku ri endla ku timhaka ta ANC yi lunga or yi nga teki yaka white monopoly leswi lava ku endla swona ku ri yena lava ku ri kambe na n'wina loko mi sungula mi te president va disbande swi swo tala ivi mi hlamusela xin'we kahle n'wi mo vilerisa hi timhaka ta MK mi te kahle hi ku mi ri mixirho xa MK kasi MK leyi yi ta va kona ku fika rini ku MK i khale swirho swa ko swi disbandiwe khale 1993 loko se ku vuyiwa ka ku se ku tiwa ka xidemokirasi se hikokwalaho ka yini ku fana ka ha ri na vanhu va haya mahlweni va susumeta MK ni vula a ni vuli leyi ya party ni vula leyi ya Mkhonto military veterans hi 2023 se ku hinde malembe mangani no sweswiwana ni bootpad phela sweswiwani rito lera ra MK a vona ri tafa a ni ku na vanhu lava nga trainer no ni vula lava a va ju phela lava ni vula n'wini lava mi vilelela ku ti-welfare a ni hi vulavula hi lava vula ti-welfare vanhu va vulela ti-welfare ni xoku va fane va hele khale vanhu valava swikhalabyanyi loko ri ku va ha ri koho hi nge voni vantshwa lava ha kotaka ku jikajika va ya hala na hala va ku vele ka MK a swi koteki sweswo ti-welfare hi letiwani bootpad lomu nga ti twisisi ti-welfare ta ti-military veteran anele vana va vona va faneke va dyondzisiwa xikolo number 1 va dyondzisiwa xikolo hi mani la va dyondzisiwa xikolo hi department of military veterans hi mhaka yini i ti-benefit ta yena ta yini i ti-benefit mina mi lava ni kombela loko mi heta kwalani mi teka nomboro ya n'wina mi siya na ncindani hi ta kota ku mi ta hi hlamusela mani ale ti-veteran phela n'wina a mi lolanga n'wina a mi lolanga n'wina a hi swona ti-benefit ta ti-military veteran a ya ha vulavuli hi MK sweswi ni vula ti-military veterans ti-military veterans a ti lolanga ti-BV state forces oh yes vitaniwa ti-non-stateral forces MK and APLA na vo-Azan laha ti-BV state forces na SADF kuna Zuma u endle ku va na department of military veteran not MK se ni byeleni yi mi pfuna njhani department leyi hi mpfhuka yi va kona department leyiwani hi bootpad loko ni ta mi byela ntiyisi ne
mali leyi humaka lembe na lembe sweswi mongomeli lava ku ni vona ni ta mi nyiketa information yin'wana Yeah. mali yin'wana ya ku tala ngopfu ya huma budget ni nga nyika example va ku Ku dya mani? ku dya government ya hina ya ANC leyi ya parliament va kota ku teka mali leyi va rixa Ai tlheleleni yi sungule rini department leyi in 2001 ku 2001 ka term yo sungula ya president Zuma ni okay se ivi kusukisela hi term yo sungula yi mi pfuna njhani ku fika sweswi yi pfune ngopfu vana va hina va ye tiyunivhesiti inani va rini inani department of military veteran vo tala lama vonaka va masocha va nga lahliwa loko mahamba mi vona va inani a va lahla yona department of military veteran i ti-benefit tin'wana ta henhla vana va vona lava kuma swo van'wana a va ha tirhi anene va fana va yisa swikolweni example na kwala gena kuna ku lava mapa hi va tivaka na yena va pfuneka mara hi mhaka ku ri vanhu a va na information se challenge ya kona is one loko fanekele pfuneka ku ya a Pitori yi le Pitori department of military veteran se hina Pulukwani leswi nga endla swona hi premier's office leya laha kona laha hansi ka Rensburg hi kombela office ka Castle Mathani a hi nyiketa office liyani hi kota ku pfuna ti-military veteran la Limpopo se va hi nyiketa bazi leri hi nga ya ku vhiki na vhiki a Pitori ka department of military veteran ku ya submita swilo swa vanhu va la Limpopo on their behalf vanhu va ku fana na vo Cape Town or Queen Eastern Cape na vona ve le ku struggleni mhaka ku u fanekele u suka u ri no nyika example u ri Durban u ku ni ya Pitori ni ya submitela n'wana wa mina a va hakelanga university or whatever loko fika no hayi ni mitwini mina ni lava ku mi siya nomboro kwalano hi ta kota ku va na nongonoko wa kahle hi nga ri moyeni ivi loko hi wu twile hi ta kota ku ya na wona se ya moyeni a ku na problem kovantana teka nomboro ecindani i makumembiri nkaye timinete ntsena ku nga si ba awara yan'we nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi tweni ku mahungu ya awara yan'we ya ta va yimise ku yini andzaka sweswi hi ta vo ya yisa mahlweni na nongonoko Afrika wa vulavula ila inga kona mingisero Munghana Lonene FM makumena rumone timinete ntsena ku bila awara ya khumembiri nga hetinkare amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona la ka nhlekani lowu hi twaku va ri timhaka tingani prof nhlekani mi amukeleli ka Afrika wa vulavula hi humelerile a The Hague swi vula yini swi kahle ngopfu ka veti va Afrika-Dzonga ka swilo swa matiko a le handle na hambileswi swa mfumo wa hina swa la kaya swi nga tsakisi ngopfu kambe leswi nga endleka ka The Hague swi tsakisile vanhu vo tala ngopfu a handle ka valungu va Afrika-Dzonga misava hinkwayo leyi lavaka ntiyiso ya tshembeteka ku leswi president Cyril Ramaphosa a nga swi endla swi kahle ngopfu kwani hi ro sungula ku va na mfumo lowu u kotaka ku yima ku Israel u endlele xihoxo lexikulu hikuva ni matiko a Europe ha vo Asia na vo Latin America a va nga lavi ku ri Israel yi birho ku ri yi onha misava va chava leswi Hitler a nga swi endla hi 1939 to 1945 loko a dlaya majuda manjeni Israel yi tekile ku dlayiwa ka ntsevu ya mamiliyoni ya majuda a Germany na le Poland yi ku vonani hina hi xanisekile ngopfu hikuva hi majuda kambe misava yi kota ku byela ku ri vonani wena ma-Israeli only 6 million ya n'wina laha Hitler yi nga mi dlaya manjeni Russia yona Russia ku dlayiwe ni 27 million a dlayi tinyimpi ta Germany manjeni loko Afrika-Dzonga yi swi kotile ku ri a nge hi matani na leswi hi swi tivaka ku ri America, Britain, France na vo Germany va ta kaneta ngopfu leswi Cyril Ramaphosa a nga swi endla kambe vo tala va misava va tsakile va ri sweswi manjeni Afrika-Dzonga yi na ndzhuti ha dzumbi hi yingisela leswi va swi vulavulaka hi corruption ya Afrika-Dzonga hi vugevenga bya tiko ra hina hi ku yiviwa ka timali
hi ku faka ka vo Eskom na vo Transnet na leswi kwani manje sweswi hi langutele ku ri a The Hague hi kotile ku yima entshaveni iva hi bahuwa hi ku vonani n'wina misava hinkwayo ku ri Israel yi endla yini manje Israel of course yi kwatile ngopfu na Amerika yi kwatile ngopfu yimani yi hundza hi le vhengeleni prof hi ku ni lava ku ta kwalano ka ku kuberi ku na nxungeto wa ku kumbexani ku nga va na swikhiri hikokwalaho ka swiboho leswiya na ku lwa loku ka Afrika-Dzonga kambe loko hi vuya mavhengeleni mi ta hi byela ku hi huma njhani ka xiyimo xoxolexo endzhaku ka lexi sweswo miyingiselo mugala lona FM khesile prof ku va mi kote ku hi khomela mi ri yini mhaka leyi ya nxungeto walowo wa ku kumbexani hi nga sungula ku kheriwa prof swi ta va kona sweswo I mean sweswi manjini a ni ri Israel na aeroplane ya vona a yi sungurile yi ku kusuka n'hweti ya April hayi Afrika-Dzonga hi khansela riendzo ra hina leri a hi ri teka nkarhi wun'wana vhiki yin'wana na yin'wana hi ya a Joni sweswi ha la ku twa nchumu swona na vona ka a Congress ya America ku na vo tala va ma-congressmen and women lava nge Afrika-Dzonga hi nala wa America hi nala wa majuda hi nga tirhisani na yona kambe matiko man'wani a the Europe o fana na vo Ireland Republic of Ireland yi ri a yimeni na Afrika-Dzonga a Den Haag a The Hague hi va tiyisela hikuva va kotele ku kombeta ku ri loko ku nga ri na lexi hi xi vitanaku international law ku nga vi na kurhula emisaveni ya hina so vo tala va le Europe a va tsakangi kambe lexi hi xi vitanaku global south vona va phakatela mavoko ngopfu va tsakile ngopfu ma-Arab va swi tivile ma-Arab ku ri vona va nga ka va nga yisi case leyi a The Hague hikuva ne Europe hinkwayo ka yona yi ta yima na Israel va ko hi vanhu hi ma-Arab lava va lava ku dlaya majuda manje ni ku vona Afrika-Dzonga a yi na yona intention yaleyo hi fanele ku ri dlaya majuda wona or ma-Palestinian lava va hlupheka ku fana na vantima loko va hlupheka ehansi ka apartheid so swi nga ka swi nga heli leswi swi ta hela njhani swi ta hela loko xo sungula vanhu va le Israel va susa xigevenga lexi va nge Benjamin Netanyahu kusuka ku va prime minister ya le Israel xo sungula xa vumbirhi va fanele ku ri va landzela leswi nawu wa The Hague u nga swi vula va tshika ku dlaya ma-Palestinian lava va tshama na vona va vulavula ku ri vanhu lava ku na nyimpi ka ma-Palestinian na majuda hikuva ni Israel is an occupation force a yi hambanangi na apartheid in fact yi tlula apartheid ngopfu hikuva na apartheid a yi nga endli leswi Israel yi swi endlaka so a ku na ku nga vi kona ku vula sweswi hati hi ta yimela decision ya ICJ at The Hague yi ta teka malembe ku ri va nga yi byela ku ri no hi ntiyiso na Israel a yi endla genocide ka ma-Palestinian va le Gaza na ku na xivulwahava xin'wana lexi xa xinghezi prof ni le ku ringeteni ku xi lava hi Xitsonga a no swi tiva ngo xinghezi kambe ni khomeleni ku va ni tirhisa rito leri ra xinghezi ri was it or is it worth it vanhu va lava va vutsakisani hi lava yimaku na Israel hi lava yimaku na Britain hi lava yimaku na America hi lava yimaku na Germany na vafurha hi lavo va le lexi xi vitanaku the western world va ku is it worth it swi nga vi worth njhani swi nga vona ku ri 11,000 ya vana va dlayiwile kusuka hi October 7 ku fika tolo 11,000 ya vana loko ka va nga endlangi nchumu vana lava a hi Hamas van'wani va na malembe manharhu van'wani va na tin'hweti timbirhi van'wani va
vana 10 ya malembe vana a na ha voni vavasati na vakhalabye na vakhegulu na vula vana va endleli yini manjheni loko misava yi nga koti ku yima yi ku wena leswi swi endlaku Israel swi vugevenga ku lova Afrika-Dzonga ntsena ku lova na le diphandle na president Cyril Ramaphosa va ngeteri a yimeni hi byela misava leyi a swi tivi ku ri va ta kwata kambe a ku na nchumu lexi Amerika yi nga xi endlaku Afrika-Dzonga hikuva yi ta va manjheni yi tikombetile ku ri no yi na mbilu ya njhani hikuva va ta ku panisha Afrika-Dzonga hi mhaka ku ri Afrika-Dzonga yi kombetile vugevenga bya Israel misava hinkwayo namuntlha ya swi tiva a mi vona ya swi tiva ku ri no manjheni Israel hi tiko ra njhani so a ku na nchumu lexi ANC or President Cyril Ramaphosa va fanele ku ri va xi chava hi leswi va nga swi endla va fanele ku ri va yima va va na ndzhuti va ku yes hi tekele xilo lexi so manjheni vanhu va endlile tani a va vuyi kaya ke va sungula ku ri a hi endleni tiko ra hina ku ri na vona va nga dzimi va hi hleka va ku u tsutsumerile a ya Hague a yisa Israel kambe u tsandzeka ku tisa mati a Giyani u tsandzeka ku tisa swidyondzo swa kahle a vo Eastern Cape Mpumalanga na yi tele swigevenga Gauteng ku va swigevenga ntsena hinkwako a Bridge leyi a ku na ti-border store wa nchumu vanhu vo nghena ku rhandza va huma hi ku rhandza and so on manjheni a yi endli tani ANC yi ku manje sweswo hi kombetile misava ku ri ku fanele ku ri ku vuya xilo lexi hi xinghezi hi xi vitanaku international law hikuva ni international law sweswo a yi kona ko va ku rhandza ka America ku lexi swi rhandzaka hi swona swi nga international law so manjheni President Ramaphosa u tirhi a yi vuyi international law ku fana na loko Joe Biden hi 2020 loko va n'wi hlawula a ku America is back swi vula yini loko moya a ndhawini leyi va yi vitanaku Dearborn America a Michigan hi doroba ritsanana ku huma laha kusuhi na le Detroit ku tele ma-Arab va le Yemen Palestine Lebanon Syria va ri sweswo va ku Afrika-Dzonga yi dyondzisile ku ri na tiko loko ri ri na xivindzi swilo swi nga cinciwa manjheni hina hi 2020 a hi voterile Joe Biden ngopfu sweswo ha n'wi vona ku ri se war criminal na hambileswi a nge Vladimir Putin se war criminal yena i xigevenga lexikulu ngopfu ku hundza na Vladimir Putin a hi tseleni prof ANC ya hlawuriwa nan'waka swi ta va pfuna Joe Biden wa hlawuriwa nan'waka swi ta n'wi onhela Joe Biden swi ta n'wi onhela ngopfu ANC swi ta tsakisa ngopfu vanhu vo tala a handle ka valungu na lavo vantima va nga nyikiwa timali va ku hina hi yima na Israel vona va nga tsaki kambe vo tala vantima va ta tsaka na mamuslim va Afrika-Dzonga na vona va ta tsaka na makhaladi va ta tsaka ku ri Afrika-Dzonga yi nyikile ndzhuti va nga nghanzi vanhu loko va hi languta handle va uma Afrika-Dzonga le ku nga na vugevenga le na ti-passport ta kona u nga ti tshembi so on so masiku na ndzhuti ntlangu ka Afrika-Dzonga prof kesiri swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu Professor Themba Sono a bula na vona mingisera mugana no Femba ni ka xifaniso xa hi laha swilo a swi famba hi kona ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta xiboho lexi tekiweke khoto ya matiko ya misava ya timhaka ta vululami le a The Hague leyi nga hetelela yi kombisa leswaku Israel yi fanele yi languta hi vuntshwa maendlelo ya yona yi tiyisisa vuhlayiseki naswo yi vona leswaku vanhu lava va hetelela va pfuneka mapalestina va pfuneka va nga heteleli hinkwavo va tikuma la
ku nga ku endliwa milandzu leyi nga hetelela ku yi endla sweswiya swa ku onge tisiku lawa ku herisiwa rixaka hi ndlela leyo nakona ku Afrika wa vulavula hi 12 timinete yi nga se ba awara ya n'we mahungu ya misava hi Misho Justice Machine kambe ke sweswi hi languta hi tlhelo ra xinawu ku Afrika-Dzonga yi fambe na yini yi vuye na yini hi ndlela yoyeleyo mi ta tsundzuka ku ri a ku ri na vaahluri na vaavanyisi vo huma ka matiko yo hambanahambana mun'wana wa vaavanyisi na vaahluri wa le Uganda i le mahungwini swinene sweswi hikokwalaho ka ku va a vonake ku ye i tikomba ongeti i yime na leswi i kanete hinkwaswo leswi Afrika-Dzonga a yi xikombela hambiloko un'wana wa vaavanyisi wa le Israel yena a pfumelela na Afrika-Dzonga ka swin'wana swimbirhi ka leswi va swi pfumela kambe wa le Uganda yena i lo va alela makumu swi nga leswi va vurhangeri bya Uganda va nge ri i ta fanele hi hlamusela kahle kahle ku hi loko swi te njhani va ngo i ku ku tiyimela ka nawu wu fanele ku tiyimela i xikombiso xa kahle xa ku nawu a wu voyameri tlhelo ro karhi vanyisi va nyikiwa matimba na vutihlamuleri bya ku va va ti hlawulela hi voxe ku ya amahlweni kambe hina hi tivi nchumu lava swi tivaka kahle i advocate Dr Tsietsi Ramatsekisa hi vo va swi tiva kahle mutivi wa nawu lava hi vo va nga ta va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa a hi amukeleni hi bula na vona hi ndlela leyi advocate nhlekani swi komba advocate va nga se fika hi ndlela leyo kambe ke hi vo hi nga langutela ku va hi bula na vona va ta hi nyika xifaniso xa ku hi vo hi xinawu kahle kahle hi vuye na yini kusuka le at the Hague hi ndlela yoyeleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM swi komba advocate va nga ri ku kumekeni ku fika sweswi se leswi va nga ri ku kumekeni a hi ku twi wena mingiselo me ku n'wangulo wa wena wu ri yini 0860 002543 a hi ku hi la ku ta twa hi tlhelo ra xinawu ku hi nawu ke va hi vuye na yini tani hi Afrika-Dzonga inhlekani hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM 0860 002543 kumbe kandisa rito ka 065 744 3911 kumbe u hi bela riqingho ka 0860 002543 u nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle sweswo swi endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini khomete hi timhaka kwala u nga kona hi ndlela yaleyo a hi ku twimingiselo mehe loko advocate va fikele hi ta bula na vona loko va nga fikangi hayi hi ta pfumela ku a hi va kumangi ku ya hi laha a hi twanana ha koho ku nga va ku ve na swin'wana swi nga fika swi nghenelela a hi fanele ka hi bula na vona advocate Dr Tsietsi Ramatsekisa sweswi va hi nyika hi tlhelo ra xinawu nawu kumbexana mi nga va ku mi ri kusuhi na vona kumbe mi va vona mi nga va byela ku ntwanano lowu a hi twanana wo wu fikile hi le ku va laveni kambe a hi le ku va kumeni kambe ke mi nga rivali hi le ka stage 2 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom ku twala ku ri na miyingiseri laha inhleka hayi butani njhani hi pfukele minjhani pfuke mahimeleri na vutivi ka ta Israel a ndzi ta khoronyanya na ntitsi ti nga ri veka election mayelana na sweswi hi vulavulaka hi swona loko ri ka swi vulavuli hi swona leswi hi vulavulaka hi swona a hi swi tshikeni vutomini a hi pfuvapfuvi loko laha se hi le ku languteni ka timhaka ta Israel na xiboho xa khoto ya matiko ya misava hi laha hi nga koho sweswi se leswin'wana hi swi vula loko hi nga se fika ka hafu ku bile awara ya 12 kumbe loko se hi vuye endzhaku ka hafu ku bile awara ya 12 leswi a endzhaku ka awara yan'we hi ndlela yeleyo nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweni ku muyingiseri angula kwini n'wana muyingiseri loyi nhleka hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM 0860 002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhleka a swi tikombi ku ri na munhu la na advocate na va se fika mani langutala ka X la ku na mani a nga ni rhumela hi ta kota ku va hi ya amahlweni 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM n'wana loyi i ri mina Maodi Oriel a ku xiboho xa Afrika-Dzonga xo nghenelela le Israel swi tikomba wonge xi ta tisa ku getsela ka meno eka vaakatiko varhangeri va tiko ra hina va hi xavisile i Oriel Maodi tirhise X i rhumele X aka X at Afrika Munghana kasi un'wana loyi a nge ri Richard Botpet lava va MK Party va chava ndlala why va nga humi kunene ka ANC i n'wana wa njhani wa swivongo swimbirhi
va teka ti-chance lava na boti wa vona Zuma i hlengani Calvin Maleza u tirhise Twitter handle ya @Afrika Munghana kahle ka ti-X handle ya @Afrika Munghana hi ringeteni loko ku ri na un'wana hi nga se ya mahlweni na ti-X la i hlekani a ku na munhu la a ni mi twi a na vulavula le ka ti-political parties mayelana na mhaka leyi vulavulaka yona ya Israel loko ri ka yona hundzani buti wa mina laha ri ku languteni ka mhaka ya Israel na xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya misava hi laha hi nga koho sweswi hi laha hi nga koho miyingiselo wa mina a hi botipet mfumo wa hina wu tsandziwa hi ti-problem leti nga koho hi nga na toho laha tikweni va ya nghenelela swilo leswi hi nga kule na swona a va tshiki ku hi landzela tinyoxi va lunghisa timhaka ta gezi va tumbuluxa mintirho va huma ka timhaka ta Israel vana un'wana mingiselelo ni hlekani pfukeni minjhani papa a khensa South Africa ha ri na problem loko ku ri tlilasi ha ri kuli na yona ku hi ta pasa ni switivi ku twisisa swilo kasi munhu loko va ku i mbala gaweni i ri mbalela yini hikwalaho ka ku va ni South Africa hi van'wanyana lava hi nga xaxameriwa ku ha kota ku nghenisa mariti laha ku nga na nyimpi kona hina pfumelele ku tsala xikambelo ku tsala xikombelo ku no nyimpi leyi mi nga yimanyana hi vulavurisana hi nga dlayani hikwalaho ka ku South Africa yona hi yoxe hi nge vuli ku i nyimpi leswi a swi ri kona a holwa hina hi rixaka swin'wana manana xa inkata na ANC se hi loko ka ndhaka sweswo tiko ri hi roxe ri hi xiximile hina tanihiloko hi ri vaaki va South Africa ni vulisa leswi hi tindlela leta ku vanhu vo tala va ri ANC kumbe mfumo ku wa hi tlhotlhela nyimpi Israel a swi vuli ku Israel na yona hi ngo lo vhela yi tsutsuma yi kuma matimba yo tata hi lwisana no xikhiri xi nga va kona swikhiri swi va kona ka matiko hi ku hambanahambana hambiloko hi nga endlangi sweswo swi tele swi khiriwaka hi swona kambe loko mi kha mi ku swi tele swikhiri a ni ngo loko swikhiri swi ri koho hi fanele swi languta hi swi pimanyisa na ku lahlekeriwa ku lahlekeriwa na mbuyelo lowu hi wu kumaka swa vulavurisana ke hi ku mi nge hisi yindlu mi kha mi lava kona hi swona sweswo se hi leswi hina hi swi kombelaka leswi ka lava le Israel na lava le Palestine ku a va yiminyana ku dlaya vanhu lavaya loko ku ri ku swi ringana ku tshamiwa hansi va vulavurisana ku za ku ya fikeleriwa xikombelo xiboho ku va holovela yini nchumu munhu wo ka u nga lunghisiwi hi yini na le ku nga le kuliweni le nikisanini le vo Russia hikwalaho ka ku va hina wona pfumelele walowo wa ku hi endla sweswo a ho sungula ku swi endla la Israel hina i khali tanihiloko mi swi vurile kwalaho ku South Africa va langutile ku ka nkarhi wo leha hi tshamile evuhlongeni byebyo ka nkarhi wa apartheid mara hi ku va tiyiserile ku vulavurisana a va negotiate khale before so hi leswi na hina nawu lowu wu fanelanga ku fa u fanele hi famba na wona hi ya mahlweni hi vona ku na ha kota ku pfuna van'wanyana hi ku hina hi pfunekile hi nga dlangi munhu so loko ku ri ku hina va ta hi tele va ta hi dlaya a hi swona va nge fiki va ta hi dlaya South Africa kun'wana na kun'wana hi yona yi nga mediator ene ku mediator koloko hi ku hetelela ku hi vuyerisa ku ya emahlweni kun'wana hi ku hetelela ku tisa xinduti ku ya hi leswi prof a va kha va vulavula hi swona a ni swi tivi ku endleke hina na va tinkhwahlula kambe hambiswiritano i timinete tinharhu ntsena yi nga se ba awara ya 13 awara ya 13 mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nkhwaxu ma ha ri kona
Nkwashu va fambile nkwashu va fambile antivi kumbe ku fambe mina swa endleka phela kuma ku hi mina nga ha ri ku kona amoyeni wa ncindani kambe mara a ni tshembi ku fambe mina ku fanele ku fambe nkwashu 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM swi vula ku hi amukerile ku advocate Dr Tsietsi Ramatsikisa swi tsandzeli ku va hi bula na vona i khomeli muyingiseri wa mehe ku nga va kumbexana ku ve na swin'wana swi nga fika swi va nghenelela kambe n'wana muyingiseri loyi wo hetisela hi nga siya mahungu ya misava nhleka Kalanga papa ya le ku nga na nyimpi ya Israel na Palestina se hi ta vona ku ri na yi ta endla petrol hi ku se lava va ta va va yimisiwile ku lwa leyi kambe xivutiso xa vumbirhi ku ta va ku xiboho lexi va nga xi teka i xa ku va va sukela va le ICJ a ku nga ri swona xiboho lexi a va fanele va xi teke futhi hi Ukraine na Russia ke swi ta njhani ku ri loko se kha ku vulavuriwa hi Russia na Ukraine va ku hi ta ya vulavurisana mara hala kun'wana a va vulavurisani va ya khota se na yona leyo yi questionable hi ku ri nakona le a Ukraine swihlangi swa 3 years a swi dyiwa hi tibomba tanihileswi le a Gaza nakona mi kuma ku xihlangi xa 4 years xi boha hi missiles same applies na le Ukraine mara le Ukraine loko va ya verino hi ta ya vulavurisana hala verino a ti yi khota hi ta endla presentation hi ta yimela xiboho loko se xiboho xi huma va tlhela va celebrate so mina ni vulavula Kalanga van'wani va vulavula hi timhaka ta ku kumbexana hi nga nghenisi timhaka ta whataboutism leswaku hi fananisa swilo hi languta ku swilo swo fana na loko sungula timhaka ta va-apartheid na yinini tinyimpi ya le Ukraine yi nga ri kona se hi nge fananisi swilo swimbirhi swo ka swi nga fani miri yin'we yaleyo a ni nge yimi na yona hi ndlela leyiwani ku na ku va mi kuma ku ri loyi ni n'wi landzaku i na vito ya nyana kumbexani ma n'wi vona ku ri loko u tlakula na n'wi teka swo ni n'wi teka swo mara loyi mi swi tivaku ku ri loko no na tlakuka i ta ntsema nhloko mina ku vulavula timhaka ta kurhula hi ku a va tiyisi xandla loko kambe xiboho lexi va nga xi teka na ku humelela loko va nga na kona a ku khensisi se hi langutini ku ri leswi va nga swi sungula a swi veti swi ya mahlweni swi nga heleli laha Israel ntsena ni mi tweli but nkeseli swinene muyingiseri wa mene fambisa sweswo hi ta vuya hi twa n'wangulo wa n'we hi tlanga na ti-voice note leti mi nga rhumela ka 0657443911 handle ka sweswo muyingiseri wa mene ni pfumeleli ya twa mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ri ka stage 2 xa load shedding hi ku seketeriwa hi va ka Eskom mahungu ya tisiwa ka n'wina hi mixo Justice Mashimzi ya rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na tanihi ku hi lo fika hi wela swin'wana na swin'wana a henhla ti endla hina no chuwela ku America loko yo yi lava mali ya yona back leyi nga hi lomba yona ya 500 billion leyi le ka COVID ya yi kuma kwihi handle ka ku xanisa vaakatiko hi ku ya ku taxiweni ta kuma ku ri petrol ya litara ya petrol ya 50 rand very soon aka timhaka ta university na pfumela na mina hi mhaka ya ku vana va hina vele ku xanisiweni van'wana va byela timhaka ku ri veni tisa mali ta ku nyika space swi komba ku swipesi swi kona swo aleriwa vanhu kahle na hi ku endliwa mali university vana va hina sweswi vo tshama sweswi mene futhi ni le ku warini ngopfu hi mhaka ya ku ni tshama ni vula siku rin'wana ku ku Matsonga Machangani university ya hina ya Gazankulu a yi fanele va yi pfukile vanhu lava nga tata Johannesburg le hinkwawo i Matsonga ntsena n'wana bava i Matsonga Machangani va nga tata ti-university hinkwato so hi le ku hluphekeni i na ku cakala khadi nga matani le ka hinkwako Enhlikani Khalanga na muhumelerisi mhaka ya ti-sanctions ni hleketa ku mfumo hi woxe a wu swi tiva ku switandzhaku swo va va yisa tiko ra Israel court ku nga va ku ri swini so va ale va teka xiboho xo ya le ku va swi tiva ku ta va na switandzhaku swo biha so mana u kombela ku matiko lama ya lava ku endla ku impose sanctions ka Afrika-Dzonga a yi fanele ya nga endleli tiko hi roxe ya endlela vona va lava va swirho swa le henhla va vurhangeri bya tiko kumbexana toho timembara ta palamende hi ku hina van'wanyana laha hansi a yi tivi nchumu so ku ya hlupheka hina vo va ri ku tiphineni ku ve i swiboho leswi nga teka hi vuvini hina hi nga swi tivi as vaakatiko hi ku a va endlangi ti-public consultations eka mhaka leyi mo ni hlamulaka liya ya ku tiyunivhesiti na tona tiyunivhesiti a ti enough a mi nge vuli ku endzhaku ka 30 years mi ku hina tiyunivhesiti ta enough hikuva ku akiwe tiyunivhesiti timbirhi swipeyisi ku hava hi ku ma swi kuma sweswiwani n'wana a pasa lembe leri a tlhela swi va swi fambi kahle swi saseka mara mi kuma ku ri hi mhaka ku xipeyisi ku hava a ti byela ku wo ni teka gap year ku ri lava va nga
va nga ta graduate eka lembe leriwani va huma mina ni ta kota ku kuma space eka lembe leri taka. That's alone yo komba ku ri a swi enough space leswi hi nga na swona tiyunivhesiti. A ku fanekele ku akiwa tiyunivhesiti to tala va kha va hlayelela na population leyi nga kuleni swinene ngopfungopfu hala ka vanhu vantima, hi ku swi le ku humeni erivaleni ku ri vanhu vo tala vantima ve le ku swi laveni ku yisa tibuku tidyondzo emahlweni, mara hi mhaka ya ti-space na swiphiqo swa timali swi le ku tsandzeni. Mara sweswi mhaka leyikulu ni yi vonaka i tiyunivhesiti ti xotaka. Nhlekani Botpet, mina Hleko Vuma kusuka eka Ndengeza eka Mavosa. Botpet, mina leswi ni vona ku hi vuye na xona le a The Hague ni vona ku ri ndzhuti wa hina tanihi Afrika-Dzonga. Ni vona ku ri ku hlula swinene hi tlhelo ra nawu ra tiko ra Afrika-Dzonga. Ni vona ku ri ku hlula hi tlhelo ra department liya ya justice yi nga rhangeriwa hi Ronald Lamola. Ni vona ku ri ku hlula loko hi nga va na kona, so ho fane hi maintaina leswi hi nga swi kuma le a The Hague hi swi yisa emahlweni ku kondza vululami byi endleka le tikweni ra Israel, because leswi nga ku humeleleni Botpet a swi le ku tsakiseni na swintsongo. Swi le ku tsakiseni, vanhu ve le ku dlayiweni nga ku etinhongani Botpet. Leswi South Africa yi nga swi endla tanihi tiko swi sasekini swinene. Inkomu Botpet. 0860 002 543 0860 002 543. Ikona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela tweet eka SABC Plus. Tana e vuyile ka round 2 yi xiphemu xa vumbirhi lexi anakona ku Afrika wa vulavula 12 timinete ntsena hi vulavula ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi ku tisela wona tweet kusuka studio 1 a Giyani a na ta vula vito leri ndhavuko ta siyanda ni vekete ni nga ha ri vuli kambe ke hi ta ka wena tweet hirila amasingita mall hi tisela nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Khenseni n'wina mi nga rhumela ti voice note ka 0657443911 hi ndlela leyi a hi tweneni n'we mi nga lalayinini ku committee timhaka hala se hi vulavula yin'wana na yin'wana mhaka leyi mi nga na yona wo sungula miyingiseri loyi nhleka ahe khalanga mpfukeli hi pfukeli n'wina mi njhani papa? mpfukeli mi nge ni dlamba leyi ya JZ na MK ya mbirhi xa nharhu 2/3 ya 2/3 khensa mara a ni nga la ku dlamba ngopfu hi 2/3 ngopfu a ni lava ku komba ku a ni kale a no mina no nyika xifaniso khalanga mina ni na problem loko ti-members ta ANC va ti komba hi ri na problem na leswi nkulukumba Jacob Zuma va swi endlaka ka organization. A ni hlekete ngaku leadership yi ta yima ya ANC va ti kombetela hi tintiho va ku hina hi nga endla ku ri Jacob Zuma a va leswi a nga xiswona in terms of behavior hi mhaka ku hi n'wi endle xikwembu hi n'wi gandzela for malembe hi n'wi worshipa as if it's God. Why ni vula leswi khalanga? Loko hi ya ka Polokwane conference ya 2007 a swi sungula ka history ya ANC ku a leader loyi a ya ku a contesta ti-election ku printiwa swikipa swa yena leswi a swi ri na message wa tribalism wa ku 100% Zulus ANC yi miyela. Andaka sweswo ku ve na ti-case leti tatana Zuma va nga hehliwa hi tona to pfinya un'wana luwa mitsoloka ka nga tshama a lova vamanana va ANC va ku hands off JZ na ANC yi n'wi seketela va nga nikangi na that chance n'wana luwa ku a vulavula tlhelo ra yena bova va ku hands off JZ. Recently loko ku hlawuriwa leadership ya KZN ku ve na swivulavula swa ku president Ramaphosa nga laveki ku ya pfala conference the last minute aya a fika a va embarrassed loko a lava ku yima a vulavula as the sitting president va yimbelela ku wenzeni Zuma wena phalaphala ka meeting wa African National Congress and that slogan a hi xa ANC swi fana loko ku ta leadership fi ti yimbelela tinsimu ta le tikhombeni ANC nga swi condemn sweswo mani twa khalanga
kahle ngopfu ni mi yingisele kahle ni yo wi ka national conference leyi humaka ka yona loko president a kha a nyika political report JZ a ku ri delegate yo huma Nkandla. It's a delegate. Ingene after loko president a kha a vulavula loko immediately president a kha a vulavula JZ a nghena ANC members ngopfungopfu ta KZN na lava nga ka RT va yima va ku we phalaphala wenzeni Zulu. Then namuntlha loko a chela misava a plate ya vona a forma MK a teka ti-members ta ANC va va na problem. Why va fanele va va na problem? Because we have built that nixani ya JZ, the reputation, behavior hinkwako la andla xihoxo JZ including ya ku va JZ a khomiwa leadership ya KZN even a problem. Na some of the members ta ANC ku hisiwa timolo. N'wana JZ ya lowa xisati a fambaka na yena papa yena a kha a vulavula ku na ku fumiwa MK a ku tiku a richi I member of the ANC a tsala ka swiyenge swa mabulo wa swi vona ku tiku a richi ANC miyena namuntlha va na problem. Okay, inge ni ta ka JZ a ni va byela hi timhaka ta ku va n'wi tshikile na leswi a swi endlaku a va n'wi tshiki na namuntlha. Wena Khalanga mina loko JZ a vulavula hi 2/3 na MK ya yena lexi ni hlamarisaka I ku le Nkandla leyi a nga kona ward councillor ya yena I ya IFP na nkarhi walowo a ri president ka ward councillor ni vula la I tshamaku kona hileswaku loko mina a ni fanele ni ri president swi vula ku ward 3 ye le tiyani a yi fanele yi ni seketela yi vhotela phati ya mina le Nkandla leyi IFP hiyo yi nga ku leadini ni le ka masipala wa Nkandla IFP le ku leadini la JZ a humaka kona then I vulavula hi 2/3 majority. The only thing is JZ a xi endlaka I divide and rule along tribal line ya ku vulavula sweswi I vulavula hi timhaka ta ku mahosi constitution a yi matekeli nhlokweni ma swi ta ku why is copying ka leswi IFP a endla swona. IFP a yi teka tihosi yi tiveka la kusuhani hi sweswi nga endla ku loko ya ka nhlawulo wa 1994 nkulukumba Buthelezi moya wa vona a wu tleli ku rhula va ala ku nghenela tinhlawulo va ku as long as issue ya tihosi yi nge se addressiwa a va ka ngheneli nhlawulo ene kambe loko ku ve va tirhisa sweswo na vo va ta va kha va hoxisa hi ku munhu loyi a nga va president nhungu wa malembe nkaya wa malembe a nge koti ku vula ku vumbiwa byi lunghangi ku ve loko va teka ANC a yi ri na 2/3 majority a parliament lera a va ta va koti ku cinca leswi swi nga tshamisekangiki sweswo swo va opportunistic ko va ku languta ku sweswiwani ni nga vuyeriwa yini ni vula loko ri ku sweswi mi swi vula ku ntiyiso hi yo nhlaya ku yona ya ku IFP a yi tirhisa timhaka ta tihosi that's why vanhu tihosi to tala a tirhisa IFP se JZ I vone loopholes ka tihosi. Remember JZ ta tala ku vulavula hi timhaka ta ti-clever blacks ti-elite vanhu vo tala lava va nga a KZN va ri ku na close to 14 million vanhu vo tala va le KZN a va yangi xikolweni vanhu vo tala va le KZN va hanya vusiwaneni un'wana na un'wana loyi a vulaka ku I ta na xinkwa kumbe swakudya va n'wi landzelela but in conclusion I khane ya ku pfaleni wena Khalanga I nge ni ti vutisa ku hikokwalaho ka kumbe mi nga ti vutisi a hi sunguleni hi hundza hi la I sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ya yanani mahlweni a ma ha vulavula mi ku lexi xi ni ti vutisa ku ri hikokwalaho ka yini ANC yi tsandzeka ku teka xiboho kumbe ku disciplina nkulukumba Zuma ka nkarhi lowu why yi va relucted why yi delaya hinkwaswo sweswo ku yi chava yini ngopfu ku teka xiboho xexo ku ve ka ti ANC nkarhi hinkwawo ka timasipala ta timetro a ku ri yona a yi fuma yi luze hi nkarhi wa JZ loko yi luza timetro a ku ri nkarhi wa kokwani Zuma inge swi kaneti ku JZ ina support wena Khalanga and ku na vanhu lava nga joina ANC hi mhaka JZ that's why loko JZ o suka ka MK aku ku na vanhu va nwisaka la ka MK ni ya former Jacob Zuma party va lava ya va nga ka MK va ta tlhela va famba na yena because ava na ti-policies some of them not hinkwavo ta organization including ka ANC van'wana va swi tivi ku ANC vulavula hi yini loko swi fika ka rihanyo yi ri yini ka health. It's not about policies, it's about personalities. Mara xa hetelela a ni la ta vula ku ANC yi khome tandza Khalanga ya chuza ku ya ri fryer
kumbe yi yimela ri va xikokwani na ku loko ri va xikokwani ri kula ri ta va huku yi kuma tihuku to tala. That's why yi tsandzeka ku disciplina nkulukumba Zuma, because they are trying to manage him. Sweswi loko vo n'wi hlongola vo n'wi yisa ka district va fika va n'wi hlongola, the damage yi ta va yikulu. Why? Ku na lava nga ka ANC sweswi mara va nga byeriwa ku mi swi tiva ku Jacob Zuma ta hlongoriwa ka ANC hi ku a nga laviwi, va khome rero because it's a Zulu. Immediately ANC before election yi nga n'wi hlongola, the damage will be huge and big. mara aningo ANC phela mungavulavuli nga ri ANC yo voteriwa hi timembara ta ANC, a yi voteriwi hi timembara ta ANC ntsena, yi voteriwa na hi vanhu vo ka va nga ri timembara, vanhu vo ka va nga ri nchumu, vo ngo languta ku ya va korhokela kumbe a yi va korhokeli ke. mara loko ni lava ku ta kwalani wena n'wana khalanga wa mina, ANC yi voteriwa hi ti-members na ti-supporters na munhu ntsena loyi a nga hlanganaka a yi rhandza. A ni vula ku loko party yi va loko party yi va ni sungula ni hetisa, loko party yi va hansi ka 1 million mara yi va na tivota ku tlula 10 million, swi le rivaleni ku a yi votiwi hi timembara ta yona. A ni kaneti swona ni ri yi votiwa hi timembara ta ti-supporters. Ti-supporters hi lava vo ka va nga riki na khadi mara va yi seketelaka. Mara lexi ni vulaka xona, ANC yi tiye ngopfu hi ti-rural voters ku tlula n'wina vakhalanga mi nga ya xikolweni, because n'wina you are too analytical. Mi analyze xin'wana na xin'wana, loko va ta na NHI ma yi analyze ni ku this is not good for us, we are not voting for the ANC. Then ku na munhu a tiya la nga tshama no whether ANC introduce NHI or yi introduce yini, he or she is voting for the African National Congress. So ni vula ku traditionally stronghold chat ANC i vanhu ntsena lava van'wani vo ka va nga ri kona ni le ka middle class, lava va ngo va vanhu vo fana hina swikhayima mbuti, lava hambi i dila u dyanga u vileli ngopfu. Mkongwana wa ka Mlamula mhlayiseka mi va na siku lerinene ku tiya ku engeta. Fambisa swa mingse ni kume vito rin'wana, ni kume papila rin'wana i lava ku va xikala vito, kambe ni nga se hlaya ni ta hetsela hi rona loko ni fika makungu ka nongonoko lowu. Kambe sweswi a hi tlumingiseri 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela tweet kusuka a studio 1 again. Un'wana mingiseri hi loyi nhlekani aheva minjani ipfukile ngobona ipfukile n'wina mi ri yini? Hi pfukile lava ku vulavula ngopfungopfu hi mhaka leyi nga humelela le Israel. A ni khensa ngopfungopfu Cyril Ramaphosa ku u endle swilo leswinene ngopfu, hikokwalaho ka ku kusukela loko hina hi ri varhangeri lava hi nga rhangela khale kusukela khale na vo 1988 loko hi ta n'wi hlawula a ya ka NEC, u endle ntirho lowu hi n'wi rhumeke woho ku fika na namuntlha. Lava nandeli phando va Ronald Lamula va ngo hi famba na yena, u ri ni rhumeni thuma mina. Se u rhume hina vanhu a chavhela Xikwembu, u tirha ntirho wa Xikwembu, u lwela vanhu lava va nga koteki, na sweswi u rhangele tiko leri va ri vulavulaka ku a hi dyondzanga. Kambe miri yini lava va nge hi loya ya tlhotlha mipfi? Volava vo ti vulavulela hi ku va tshamela ku dya va xurha va rivala ku vanhu va ta ku xaniseka ka ku twa ku vava ka munhu a nga koteki ku ti endlela. A hi vapfumeri, i vanhu lava tshamaka etikweni ra Sodoma tanihileswi le KwaZulu-Natal ngati leyi halatiweke hi kokwani Shaka yi tlhela yi ta engetelela lomu yi nga engeteleriwa hi kokwani Deleti Butelezi. Lana namuntlha Zuma ya halateke ku fika na sweswi. Se i tiko leri ri boleke, hina vanhu hi nga swi tsakeli swilo leswiya swa ku halata ngati, hi nga swi tsakeli swa ku vona switsongwani, vakhegula vakhalabyi va xaniseka eswibedhlele, hi miyela hi ku hwi. Inkomu Robert Maposa. Budrop ni khensi. Hello. Khensi. Inkomu 0860 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makumembiri ntlhanu timinete ntsena ku bila awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula. Un'wana mingiseri loyi nhlekani xin'wana lexi hi lava ku xi endla i ku ni lava ku hlaya email leyi loko ni heta ku teka mingiseri loyiwani, se mingiseri loyi ta va ri wo hetisela. Nhlekani hi lo Silisa Bashoni papa va tolo na tolweni loko va swi vula hina ha kula hi swikumise swo swi vurisiwa swona, va tirha mufi kumbe ra vafi a ri tluriwi.
timhaka ta Israel leswi ti nga tshamisa swona hi ya nghena na international law i nawu tanihiloko ni hlamuserile kwala loko ni vulavula hi King Martin Luther Jr. ku misava leyi nga riki na nawu yi na ku tisa ku getsela ka meno vafi lava ni vulaka vo swi nga na ntshikelelo ka tiko ra hina ku za ri ya le Israel mufi Kofi Annan a nga te hi tsandzeke ku lamula nyimpi leyi a yi ri Rwanda swi nga engeti ePalestina United Nations a yi rhangela Kofi Annan loyi a nga tlha ku wina lexi hi xi vitanaka yini Nobel Peace Prize ivi na Mandela va vula sweswo se ntshikelelo wa rito ra mufi a ri tluriwi hi leswi nga ta va vurhangeri bya African National Congress kumbe tiko ra hina hi ku ya hi hala ka government va rhumele xipano xi ya le Israel hikokwalaho ni nge hi ririmi ra vadivahlambi what goes around comes around marito mani lama mankulukumba Jacob Zuma a ri matimbeni a hi yimbelela muxini wami se me ni nge mina xo hetelela mi nga hlaya papila sweswi hi tshama karhi hi vulavula DA yi ri tsakisiwa ngopfu hi loko ku te yini mukhondo wesizwe wa Jacob Zuma na vanghana va yena i nge beriwi mavoko khala nga sivara wa mina hina lawa wa wena a tlhaba nkulungwana ku peluka i swi ndle kahle ku ri ku hi tshukisele matihlo a hi kumani hi opposition hi nawu se leswi vulaka leswi se leswi loko munhu a ku bela mavoko a ku bela nkulungwana a ku chacha i ngo holula khomba swi languti kambirhi tivhoti leti yaka tona ka 2024 mina a ni ta ku yima na swo karhi na vandla ro karhi ta 2024 ti ya ku va na ti-coalition tekani marito malama ku ta va na mifumo yo hlengela yo tala hi ku na va Rise va mayimani a swi anakwile swi pheta nga tshama a ni byela swo sivara wa mehe 10 years to come a ku hikokwalaho ka hini nga niki mawuwani mahungu a vulavula na wepeluka i la ku vulavula na ha ri giyani se a swi tsandza ku ni maxava na mayimani vandla rin'we ku hinkwavo va humaka mbewu ya yini ya DA se i yini eku lwela switulu na ku la ku duma phandi mongasi ku vanhu a va pfumeli ku fumiwa sivara wa mehe inkomu 100 sivara 100 isweswo mingisero mgara lona FM pamseswo sivara imani hlaya papila leriwani hero hi gimetaku hi rona twanani i ri yini i ni kombela ku ni va xikalavito alright hi rona ntlhanu a ni ri Khensani na madyambu a khe xibedhlele xa Khensani Butpet ni kombela ku pfumeleriwa ku nyika mavonelo ya mina leswi humelelaka Khensani swa tika ku tikeriwa vatirhi hi voxe na vavabyi a Khensani ku na xiphiqo xo humesela vavabyi tifayili va ta ku byela ku ri fayili a yi available a va yi voni laha ku amukeriwaka vavabyi ku lava ku pfuniwa hi xihatla ku tirha vaongori vanharhu na dokodela rin'we ntsena vavabyi va tele ku tlula mpimo Butpet a mi ta za mi twela dokodela vusiwana ku ve na vaongori hi voxe va le ku tikeriweni kambe a va kumi mpfuno hi xihatla kumbe vavabyi na vona va le ku tikeriweni kambe va kumi mpfuno hi xihatla lowu va nga tela wona ku ya hi leswi ni nga swi vona a hi vaongori na madokodela a hi ku vaongori na madokodela va tsandzeka ku pfuna vavabyi kambe i mfumo wu tsandzekaka ku thola vaongori lava a va ri kona a va ri ku tirheni hi ku tiyimisela na dokodela ra Xikwembu hi ye hi 9 na madyambu hi vuye hi 7 nampundu ku sukusela a Khensani ku na xiphiqo mfumo wu ngheneleli inkomu sweswo mingisero munghana lona FM ni tshemba ku ta swi twa ku wena ta swi teka u vona ku yisa ku yini naswona mahlweni maka yaleyo noko ka humelerisiwe nchidani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Matable wa risimati wa jimo wa xitlhango maxingetano wa icacana makunelo wa ndandadza hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku hi ta va kha hi ku tisela wona hi ri studio 13 apolokwane kambe n'wina ma alelaku vadyondzi ku va va vuya swikolweni swi tiveni ku leswi mi nge le ku swi endleni a swi le nawini se ku hava kumbe ta ku tele ka xikolo xexi n'wana a dyondza ka xona hi ku a dyondza kona i lo tsandzeka se loko ku ri ku ma ha ri ku va tlheriseni swi tiveni kumbe le ku ndzeni swo ka swi nga ri nawini naswona hi ta va landza va ndzawulo
va ta xi ololoxa xiphiqo xexo kolomu mi nga koho va na siku lerinene mixo we mahungu ya warhambiri ya ta va ni njhani ike i ta ku dzumba na mina tata mahungu eka SA